Deda mraze, ne skreći sa staze, ne oklevaj, ne dremaj, već poklone spremaj. Ovo su reči koje mi svake godine uputimo Deda Mrazu, a on je odlučio da mališanima poklone podeli na nešto drugačiji način. Njegovo prevozno sredstvo biće voz. Čula sam da kreće sutra Deda Mraz, da li je to istina? Istina je, Deda Mraz poziva sve naše klince, mame, tate, bake, deke da krenu od sutra na nezaboravnu vožnju vozom uz dodelu paketića. A do kada će trajati ovaj voz, reći će nam Dragana. Dobro jutro. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Srbija vozi i ove godine organizuje novogodišnje vozove za mališane i to iz 7 gradova: Beograda, Užica, Novog Sada, Zrenjanina, Vršca i Kraljeva. Simbolično svi vozovi kreću oko 12 časova, sem iz Kraljeva koji polazi u 13:10 časova. Pozivamo mališane, kao što je Deda Mraz rekao, da pravimo jednu novogodišnju žurku na vozu, da se družimo, da se igramo, slušamo pesmice i naravno da dece dobiju novogodišnje slatke paketiće. Kako će izgledati ova atmosfera ovde kada mališani dođu? Prošle godine je bilo to fantastično, svake godine ćemo se truditi to bude još bolje, tako da mogu da napomenem da je veliko interesovanje s obzirom da su cene karata vrlo pristupačne. Mi vas ostavljamo da uživate u ovoj divnoj muzici. Studio.